Sanibonani guys, and welcome back to my YouTube channel. It's your girl Ulungi aka Uluzipo, and I'm back with another story. Go to my channel, go to subscribe, like, share, click the notification bell so that you will get notification whenever I post a new story without wasting your time. Another day, another story. My face story says I'm trying to simplify smile no guy uswelungi yazi story less angaze ngize ngisixoxele umuntu ngiyaqala namhlanje uxoxa le story ngawe. Ayibonga ithi mina ifirst kwenzakalayo uthi mina bekade ngidriver u-Uber yabo uthi nje ekhaya ngangade ngilokhu ngishizile yabo ngingayo ibe nenhlanhla yomsebenzi. So uma wami ngilanga nje wangi-offerishes uzongizamela ukuthi angithengele imoto and then ngizosebenzisa yona nje ukuthi ngenze imali ku-Uber. Uthi lento yangehlela yangenza ukuthi ngiyeke completely angikaze ngiphinde ngibuyele ka-Uber. Uthi okay fine ngishaye lento le ka-Uber yabo. Uthi nganginalento le yokuthi imali ngiyayithanda yabo. So ama-client abo okugcina mhlawumbe ayiba ngo-12 ebusuku ngangalali ekuseni futhi mhlawumbe ngo-3 sengisemgaqweni. Uthi nje ngangimisele yabo. Uthi okay this one time ke ngihambe. Uthi mangihamba ngirequest amantombazane awu3 aseklabhini yabo. Uthi okay fine ngihambe ke futhi ngibe cool ukuthi ayivela amantombazane yabo. Uthi okay sihambe ke. Uthi mesihamba nawo la endleleni yabo ahamba yaxoxa yaphapha nje abantu adakwe ayanya yeso. Uthi ahamba yaxoxa yaphapha kumnandi nje yonke into right. Uthi yabo siyaxoxa nami angikhulumisa nami ngiyawaxoxisa kumnandi nje bakhuluma ngefine ababe nayo lapha phakathi eklabhini. Uthi nje okay all good and well sihambe nabo. Uthi besihamba selokishini thizeni uthi ngeke ngisho leli lokishi yabo. Uthi hayi futhi nakhona yabo vele ngihamba ngemap because bayifakile ilocation la bayakhona. Uthi hayi ngihambe nalo amantombazane. Uthi hayi mase kuzofika nje bengibuza bese manje uyaphi uyolala ku Friday uyolala ku Friday kahle bo wena asilentuzeni asikruveni. Uthi mina hayibo kanjani bese bethi hayi kune house party la isakhona kune house party. Uthi uGayi bengincenge bethi siyacela mfethu ukhulileka yonke into i-right nje ngeke kube nankinga uzoba sorted and ufike nathi sosho ukuthi ufike nathi siyakudinga sobuyela nawe emuva base sihamba kusini. Uthi uGayi enginqabe uthe engincenga amantombazane yabo ngibona mfethu hayi labantu laba ba serious yabo. Uthi ima ngithi ngiyafika impela nami lapha iyashi nami. Uthi iyashi nami. Uthi iyashi uthi kumnandi bakwelcome usaqhamuka wakhona uthi how was uthi nje kuyi vibe uthi akaze ngiyibone vibe nje uthi ayisingene ngipake imoto uthi sigene uthi zishe iphathi yezo uthi igqumu uthi ayibo kube mnandi uthi angikaze ngibe nobumnandi nje empilweni yami uthi kube mnandi uthi ngiphuze ngidakwe ngazazi uthi hayi mase ku late nje uthi abantu lawa vele ngidonse uthi ngathi kuyindle enkulu yabo umuzi womuntu uthi angidonsa abantu vele ngiphose ekamereni uthi mangiphose ekamereni uthi vele lale nami nabantu bona ngikhumule uthi nje kumunandi kwayi lokho nje ngiyinto yabo nje ngithi nje cela ningiuza uthi hayi ngitshela ukuthi kube mnandi uthi ngilale uthi hey angikaze ngilale nabantu abangaka empilweni yami uthi ngaqala abantu abawu3 bonke uthi la bantu abawu3 futhi kade ngifike na uthi eshintsha ningamelane nami uthi nje ngithi nje ngicela ningiuza uthi ngikwenye imuti uthi yabo hlape ongathi ngidli drug hlape ngaze ngidle before or something uthi nje kodwa nje I was in my own zone uthi angikaze ngibe nefani nje yayo. Uthi hayi ngigcina silala nalamantombazane yabo uthi ngibedane ngizume ngithi jwa emva kwalokho uthi yabo uthi yonke into yakhona ayimnandi uthi ngisho ucatsula khona lolu mnandi ngalendlela ukuthi angikaze ngizwe into enje impilo uthi ayi yonke into uthi bethi yonke into elapha ethi ifani yeza yini uthi nje nami ngidelile uthi nje yabo uthi yolo uthi nje ngathi ngithi yolo uthi kube mnandi uthi vele ngishaya blackout uthi vele ngilale zicu ubuthongo yeza uthi ngilala ubuthongo lobu engingabazi nami uthi bangiphapha ngishawa ikhanda uthi yabo lento uthi awavula amehla awavuleki ngisho uthi awavula uthi bavula amehlo ngithi claps ngikuphi la uthi mangithi ngiyabona nje ngilele phezulu kwethuna uthi mangibuka leli thuna yibo ngilibuka leli thuna uthi mangilibuka hawe ma ngisemathuneni phela lana
ngifike kanjani ngibe uthi ingqondo lapha ayikaka-register ngibanje inkunzi ngabekwa emathuneni uthi yabo ngisakhumbula into ey'ningi cause ngishawa i-blackout yabo ngisacabanga ukuthi kwenzakaleni ngizama ukubuyisa imemory uthi ngikhumbule ukuthi ngithathwa amantombazane uthi ngithukeni uthi vele ngithuke uthi yibo ngifunani emathuneni uthi ngisukume ngiqalaza imoto uthi okay nje bala bemoto nemoto nayo ipakile khona la emathuneni uthi ngithuke yabo uthi mangithuka ngiphaphame naye nefoni yami khona yonke into iphelele yabo kushuthi angibanjwa nginkuthi pho kwenzakalani ngifunani emathuneni because the last time I checked bengisephathini yabo uthi ngizame mfethu lesi ngani singinikile inamba yayo ngithi ngiyayicinga inamba ngiyithole efonini uthi yo ngiyibuza kwenzakaleni yabo uthi ivela le ngalokho ngikhuluma kakhulu ngithuke ngiyithuntuse ngidane ngihambe uthi mengihamba ngibuyele ekhaya mengibuyele ekhaya le nto ngidle ukuthi ngifunani emathuneni uthi ngibheke inamba yalezi ngane ngisayitholi inamba lezi ngane uthi ngikhumbula ukuthi umuntu orequestile izolo yabo uthi ngibheke ama-request ayikho i-request uthi ngibheke i-history ayikho nje i-history eshoyo ukuthi ku-requestiwe yo uthi vele ngizwe ikhanda lingishiya-ke manje kwenzakalani yabo uthi ngiye kule club le bekade kiwe kuyona izolo yabo singibuze bafethu aninayo mhlawumbe amakhamera cause ngaba-pick up yabo phambi kwakhona anawo mhlawumbe amakhamera point yabo la uthi behambe mfethu uthi ngizama ukuthola ukuthi obala bengihamba nabo yabo lokuthi nami sengi-anxious manje ukuthi kwenzakalani yabo because there's no way ukuthi yonke lento le biyenzeka mhlawumbe bengiphupha but ngibekwa yini emathuneni uthi ngihambe uthi mengihamba belento sebewavula amakhamera uthi babewavula amakhamera iyavela imoto but abantu ababonakali abantu abazogibela emotweni uthi ngiyabonakala ngibonakale futhi icabha ivuleka but akubonakali umuntu uthi ngivele ngihlanyeke lapho ngiyibuza shuthi bengigibeza ipoki and then kwenzakalani kanjani yabo uthi ngisale ngididekile ikhanda liduma uthi ngibuza ukuthi ngizokwenza njani uthi ngihambe mfethu ngikhumbule indlela yakule ndawo le because babeshila igama ukuthi bayaphi noma babekhuluma belokhu bekhuluma le ndawo uthi ngihambe mfethu ngiyibheka le ndawo because as much as kwakusebusuku but memory yami right uthi mangifika mfethu kule ndawo awukho lo muzi uthi awukho lo muzi ukubona umuzi okade nje ukuselibala ukuthi kwakunomuzi la uthi indawo iyona ngqo indawo ngiyayibona nemizi le eseceleni ngiyayibona but wona awukho lo muzi mfethu uthi le nto ingihle ngibuze kwenzakaleni ngilale nepoki uthi ngihambe mfethu ngibuyele kuleli thuna leli ngiphaphame ngilale kulona uthi lapho ngitshe mhlawumbe ngizofica umbhalo mhlawumbe yabo ngizama ukuthola mhlawumbe ngiyobheka nabo Facebook ukuthi yabo kwenzakalani uthi ngihambe mfethu siba ngihamba kuleli thuna leli ngifice ngempela igama kubhaliwe igama lomuntu nokuthi wazalwa nini nokuthi washona nini umuntu futhi naye kuyamesha iminyaka yakhe azalwa ngayo iyamesha nalezi ngane bengihamba nazo yabo sengihambe ngiyobheka ku-Facebook ngibheke lokhu ngizama ukufanisa ubuso because ngiyabakhumbula labo geli uthi ngivele ngimbone lo geli uthi mangithi ngiyamthola ngempela ugeli sewayishonela ugeli uthi yo ngahlukumezeka emoyeni uthi ngahlukumezeka uthi nje kubhaliwe Nkosi yami kwakuphostwe ngisho umlando wakhe yabo lento leyo ukuthi uzozingcwatsha nini kanjani uthi kukhona uthi ngicela ukutshela ukuthi leyo nto leya ngase ngixoxele umuntu ngavedane ngadecide ukuthi mina no-Uber siyahlukana angeke ukuthi mina sengingalala nepoki uthi le nto leya ngase ngixoxeshe uma ngafika nje ngamnika okhiye bemoto ngathi mina no-Uber ngiyawuyeka ngale ndlela ukuthi kuyimanje imoto ishayelwa omunye umfana because mina I cannot uthi ngine trauma ngisaba ngisho ukuyogroove-ke manje uthi mina vele bengigroovela uthi ngisaba ngisho ukuya kwi-groove because angazi ukuthi kahle kwenzakalani ngalela lawo uthi kuze kube namhlanje ama-anti amaningi anginawo but one thing for sure eyodwa yalawo amantombazane iyashona and ile engaphaphama ngilele ethuneni layo uthi so nje ngathi angifuni kwakuyilandelela ngifuni kwenza lutho and angiyena nalo muntu okholelwe ekutheni ngihambe ngiyohloleza ngomeni ngenze uthi nje ngayishiyilenga and angaze ngixoxe ngiyaqala namhlanje ukuyixoxa yo asazi guys sifika lapho isitori sethu namhlanje if nawe une-story ofuna ukushare ungakhohlwa nayo inambolo lana uzosendela uWhatsApp uxoxa istory sakho wenza i-voice note thank you so much for watching ningakhohlwa ukusubscribe and like and share and click notification bell so nizobe uqala ukuthola notifications whenever I post a new story. Love you a lot. Mwah.